Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Sakbay na pagyamanan mi amin ang likers, supporters, ken subscribers. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo di Your Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ngayon surat ni Wilson Reyes Marcos, napauluan iti ayat ti may sabaket. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Ha? Mamang, asino day takadwayo? Iso ni Vandolph. Boyfriend ko. Vandolph ni Glory. Ti kakaiso na nga anak ko iti day di asawak. Maragsa ka na ka makamamukin ka, Gurya. Unay daytan? Glory, saan agorya? Pinaalas mo pa'y tinagan ko. Iha. Iyaw awat ni Vandolph tidakulap na. Di mo ko mapabainan. Dita kayon! Nagwagtigan ni madayo. Nagbastos mo din di anak mo, Marita. Glory! Nagbastos ka mo tan! Umay ka man dito! Sana na nang talaga sweet eh. Ginaguran na siguro. Ti panangawag mo kinkwa na iti Gurya. Naglakan agumuro di anak mo. Nada di na magusto na sao. Glory kan Gloria kati sumad lang iso. Kas na Mary kan Maria. Agpada. Wan, ngam saan pa'y mutla abakot di anak ko, babes. Pinabakot mo mutun, tinagan na. So Glory, ti iyawag muntun kan kwa na, tapno saan agumura, unay daytan. Babes, adto yun ti pinalutom apulutan. Agyaman na, sweetie. Nagsamit mo ti agak mo, babes. Maminsan man pa. Ito mabarte kaklatan. Oray, idumudum kunto pa yan ti subsub ko, iti subsub mo. Anya? Unay daytan? Well, babes, nadawilak no makainumak. So nga oraya may buskot ti sang-sangwak nga arak. Sin, ikagdigusan, apagisunto. Wan, sweetie. Mayat di papano ti anak mo. Awan disturbo. Marami tami na kay-kayata. Dududuwata di ti balayaw.
Uncle Lando, nakulaapan ng ti panunot ni Mamang. Madinter aramiden na. Apay ka anakan. Ano ti madingar aramidan li mamang mau? Nangitaray iti lalaki, Uncle. Anya? Li mamang mau? Nangitaray iti lalakay? Ito. Babae! Mangitaray? Ay una daytan. Di pa ikat nagat-gatulan ngam aba. Nasa uyon, Uncle. Ngam amuyo ka di? Gwapo kan ubing pay, Jane sangput na iti balay may. Manutawan na. Bainti na ka no, kan barupay. Anya? Ni mamang mau? Nakapag-boyfriend iti baro? Abayin tila ang titawan na. Saus! Kasano na ta? Dakkel ti atap ko, Uncle. Kwarta laeng ti habol da a Bandolf kini Mamang. Anya? Vandal, tinagan na. Iso ka na di artista ka, anakan. Saan, Uncle? Ngam agka nagnaganda. Mala, bayan. Umayak man di balayaw. Kapang kita akman iti boyfriend ni mamang mo ako ng abaraw kan ubing pay. Apay ngayon durong na kita yung ararakupan ka. Kasano, sa balimot anagan ti balbalikas mo. Marieta kung kunamot kanyak. Ha? Unayang, diyan mo tanagan tinambaruan ko ti bagbagak. Asino day a Marieta? Katsi ka, babes. Saan mo ta Marieta tinagan ko? Marita mo. Iso lang iso. Kasray tinagan ni balasang mo ang glory. No, pabakit ang tinagan na kat Goria. Sana ya? Wan, ngam saan akayat ti anak ko ti Gurya. Tadi na kayat nga umalas ken bumaket tinagan na. Kas matitimbagam Alala. Marieta kung kunamkid din kat marita mo tinagan ko. Ay, sige. Jay, mawatak di anak mo. Katsika, di mo kaya ta paubingag tinagan mo. Imbes sa Marita tumangtangkan. Marieta langan. Taswisway. Kasta ka di? Uy, isa di ka kumagung-ungat no Marieta ti naibalikas ko itay. Pinaubing ko lang tinagan mo, Marita. Si kamot ngamin. Di mo mo't insap-sapa nga imbaga. Inuray mo pa'y nga agpong tutak. Anya nga ita, di tamok sa bali a babae ti dakdak hamatem a Marieta. Ay, si ka lang ti babae ti biyag ko, babes. Bulag na ito. Anya, sano? Naktanganak. Iswa, huston tinarakop, naktanganak. Agawid kan. Mga numasangputan na kati anak ko. Mangag mo man ti panagluksaw na. Well, sweetie, inakon. Mangtad ka man pa iti kortam. Aguray ka nga rod. Tala at ti pitakak iti tokador. Aduy ti kwarta. Lima ka sutlaan. Ayaw na daytan. Nag-iimot ka matan. Idin tuta. Idaragsak ka man. Mano nga rod ti kayat mo? 5,000 adaman gatangak ang gadget. Unay daytan. Nagdakulan ti dawatem. Nangina namin di gatangak ang gadget. So, di na ko mamulagatan na kasta sweetie. Alan, itid mo bitaw dawatan. Ay, no saan kalaan na patag kanyak? Saan ko nga itid? Unay nga mindaytan. Awan manen tinabati iti pensyon ko.
Agum saan na bale? Uray ket, inak tumanan agsingirin tun bigat. Kadagiti papaabangak nga apartment. Mamang? De, adan ni Glory. Kadua naman ni kabagis ko alando. Kumusta kan manang maray? Anyamot ama ng marit. Alablabidam, lando. Gapaw tamani po nita. Sana na marita tiyawag ko kin ka manang. Nudi kat maray. Apay ang marit. Padamot ni babes ko a Van Dolph, a boyfriend ko, anang sukat itinagan ko. Anya tinagan niyo ti Dadya Van Dolph, mamang? Marieta. Ti ibalbalikas na sila lailo. Ay, Diyos ko, mamang. Sumgarak. Bakbaketan kayon. Dagitapay la laila-ilo ti bagbagayo, di kay lagbain. Ay, smart din kayo man. San kayo sindong ba't nga gina? Masurunak ngamin una yun kini mamang, uncle. Kanayon nang ibagbaga, asa anak pa'y ang makinobyo. Isumot ti boyfriend. Madi nga minay nga aramid mo manang maray. Lapdam ang maki-boyfriend ti anak mo. Kalpasan na sikat ti Kim Maringkay. Correction. Awan lat na sa isayate na balikas. Ngamti sa uwa Kim Maringking. Nagalas, iti panagdengeg ko na balikas. Akas mo't lang iti pangawag mo kanya ka marit. Nagalas. Ay, awanay manang maray. Ulitan na. Apay nga minamarit. Idinto ta, marita mo't tinagan ko. Anya ka diti kayat asawunday ta marit ay ang ay bagbagang. Marit-rit to ako. Awatam. Kasta unay tiragsak ni Marisa. Iti panang regalo kan ko na iti baro a cellphone. Imbag, tada sugar mamik apag bagasak. Maited ko amin na kayat ni Marisa. Na uray anyat kidawan na. Gapo, kani bakit Marita? Kikilak na taraya bakit? Uray kat pirme nga patay kanya. Manang, apaya nakiinayat ka pa ilaan. Dinto ta bakitang kan. Uray ko manukas ta no kaedad mo ti nakirelasyon na. Agasam, obeng pa di boyfriend mo ngam ni Glory nga anak mo. Maan-ano kumamot ngay kabagis lando? Isina mo na dya bandal manang, magibabain ka. Sino ka kuma? Amang ibaga kanya kiti kasta. Maited mo, tiragsak ko, Pati ka pala nakitiday di asawam. Nabayagan anatay, day di bayaw mo. Kasapulak mo't ti katakunay-nay. Iso adidak man kontraan. Kakaisuna, nga dapay lang mangayat kanyak. Tilang kwartam, ti kayat da dya bandal manang. Apa nga, pinapispisan nakmutan. Diyak magustuhan ti bagbagam. Umanaw kan, taamangan nagsasaruno at tong pataramidakan ka. Unay daytan. Mamang, saan arumbeng tinaramid yo kina Uncle Lando? Man nakibiyang launay ngamen, iso agong gunana Anya ayat impakpakan kada kayo dadya a Van Dolph, mamang. Takas talaengen, ti panagayat, ken panangisakit mo ken kuana. Agpinpin natag kami kini Van Dolph. Iso adi kay kumakumontra. Nakulaapan na ti panunot yung mamang. Ubing ken gwapo dadya a Van Dolph. Kat sa anak a mamati. Nga awan ti sabali ngay ayaten na babae malaksid kada kayo. Si siya klaeng tay ayaten ni Van Dolph tapna mom. Kasano ti pan nakasiguro yung mamang? Mariknak, babaen ti bara. Ken irot ti arakop na.
Unay daytan, mamang. Mangibabain kayo talaga. Tila ang kwartayo, sumardanggan. Di mo ulit-ulitin ng ibagati kasta. Amangan numatong pakamat akas kini angkel mo alando. Sige, babes. Umaya kon. Urayan naklaang dita. Bye. Papanan nyo manin, mamang? Di mo damagan. Ang mga sakit lang tinakam mo kanyak. Agsarak kay manin iti dayja a Vandolf? Kwa? Oh, apaya di kay makasungbat, mamang. Isu ka di manin ti kasinarak yo? One. Makisinarak ak manin iti boyfriend ko. Apay, ada reklamom? Mamang, ang muklatan no apay akayat manin dayja a Vandolf ti makisinarak kada kayo. Anya ti ammom arason aber. Sigurado dumawat manen iti kwarta. Salbag kamat, tilanda ngay pagpagam. Tanya kumapit ti sabali arason, no saan dumawat iti kwarta. Ada na pataga pagsaritaan mi. Isaw ngagsinarak kami. Anya kumangay dayta, mamang. Panggap ti singasing kukankwana. Apa nangikalaysanan kanyak. Anya? Kayat tiyo, ti makikalaysay ti dadya alalaki? Hun tapno mabati kayo, ngay ayatan nagmatunay ni Vandolf. Saan, mamang? Di kay makikalaysak ng kwa na? Tapay, adi mo kayat? Gaputa sigurado pagbalinin na kayo pagbagasan. No makikalaysa kayo kinkwa na, mamang. Unay daytan? Kunak no di kan umay sweetie. Itayak pa ang mangururay kan ka. Mabalin ka dimot nga. Indianon ka, babes. Umayak, basta si katimangibag ka. Yamara ka. Kahit ada, ibagbagak akwarta. Mano itayon, ti masapul mo. 10,000 lang. Unay daytan. Nagdakulan. Di pa'y katawadan ti mabati a pensyon ko itaabulan. No 10,000 ti alaam kanyak. Oray ta otangak mo't ibagbagak akwarta. Kaanon to nga rod ti panang bayad mo. Siyempre, ito na ang takwartak Ala, uray saan munton abay payadan. Basta mayat ka, iti ibagaken ka. Anya rita? Ti kadayon nga ibagaken ka. Ti panagsimpatan. Ikasar na kun, babes. Tabareng agsikogak ay. Oh, naidatan. Kasano kumapang agsikog ka? Kuribut-but kan. Ang mala. Panunod ka na yung baga. Itan ati panang panunot mo itimbagak. Saan ka makapagpanunod ano saya? No, awan jay daw-dawatat a kwarta. Aguray ka nga ron taitid ko na. Tabareng mapanunot mon, ti panangikalay sam kanyak. Di kag pampanunot man ang marita. No makikalay sakay ti dadya bandal. Adanton karbangan na makibiyang. Kanagiti na ipundaryo asan ni kwa. Ano kumanukas ta? Kasanaw, no naturturay taon ng dakayo kanigduray. Saan nga oportunista ti boyfriend ko? Ay naman agkabanuag ni bandal. Kat saan ka mamatay. Ngawan sa bali nga ay ayat na. Sumardagkan? Ay, talaga anak ko laapan ng ti panunot mo. No, ada panunot mo Ha? Ore kaguram dagiti bagbagak. Ibagak lata. Sabareng mamaumawan ka.
Imbagak idem, adidak bibiyangan. Biyangan kala tamanang. Ore pa'y natong panak iday. Diya kaya't nagbabawi kang tao, iti kamaudyanan. Nuray niya pa iti bagbagayo kin ni Glory nga anak ko. Saan dak ka maisuro? Tay kunakon. Diyo, maite, tiragsa ko. Period. Na, o nenetan. Itayak pa'y agtok-tok-tok. Awan ti mangilukat itiri daw. Ni, saan mo't gaya manakatrang katiri daw? Nailukat kon. Amagano maturog lang ni Vandolph. Isu adi na napuutan ti panagtuktok ko. Adya babae amat maturog iti salas. Kun adamot ni Vandolph iti atidug atugaw anak kakidem. Umasidegak tari ingeg. Vandolph? Hoy, Vandolph, agreeing ka. Sweetie, apay nga da ka? Jakmot imbagang umay ka. Imayak latan takayat ka manun makita kan makasarita. Angem nay, sabali tinakitak. Adamot sabali a babae dito'y balayo amat maturog. Kwa, kasinsin ko. Ikan, di mo piksan tagsaw, ang mga makariing, nakababain. Pagkakat ka ng kasinsin ko, makamulitan. Agpaiso ka di, akasinsin mo? First cousin ko, imela pimasyar. Isa di ka kumaagatap iti sana na sayaat. Kasla italaeng amay sarong dito'y balayo. Nabayag namin niya abon. Nagbakasyon lang. So nga, imay mo't pimasyar dito pala. Kasta ka di? Woy, hanggang sayang. Di naman nadaanon ni nanang ko. Ta napanamot pinasyar ti kapsat na ta masakit ka na. Huwag kaya. Ada ka di ibagam tayo may ka. Masurunak una yun. Iti kinakontrabida ni kabagis ko kanti anak ko. Ibagbagada ngamin, akwartalaeng tal-almanum kanyak. Bayam lat tayo da, sweetie. Amumag no kasano ti panagayat ko kin ka. Wan, amok. Ngem kayat ko ama ipaneknek kadakwada da ita. Anya nga raw, ti kayat mo mapasamak, sweetie. Kayat ko ngay kalay sana kon. Tapno mapaneknekan da at talaga nga ay ayatan naak. Anya? Apay ngay akas tatimulagat mo. Nagdakkel una yung tamatam. Ikalay sana kuman, mulaga ay sweetie. Sana pa nakasagana. Anya? Kaya't ko, sa kaya mga sawaak. May tid ko kumapay kanin nanang ti namayagan ng ambisyon na. Anya ti ambisyon ni nanang mo? Ti panakabayad mi kumay ti luti nagtakderan ti palay may. Madanagan ni nanang. Tabangan no adan to tsimpo apag talawon na kami dito. Saan may mabayadan ti nagtakderan ti balay may. Agner-nervous ka pa yun na magibagbagakan. Apay, mano ay ang square meter ti lotiyo. Nalawa. Nasurok 1,000 square meter. Kat, mano, tising-singirenda kada kayo? 200,000. Anya? Inkarikto ni nanang, asa anak amang asawa. Aging nga diyak mabayanan ti luti may. Kasta. Ala, ikan ka. Iti pagbayad mo. Iti na ito alote. Basta, ikarim nga ikasarnak met
ten, ah? Anya? Mayat ka, itimbagak? Apay dinasan. Wait. Ikasarkan to ng suwiti. Basta, ikan na kiti pangbayad ko. To'y nagtakdaran ti balay na Ikarik, suwiti. Basta, no maitid mo ti kid-kid-dawag. Ikan kanto mo ti nagadu nga ayat. Wow! Nagmayaten, adeng-denggen, day-daytan. No. Sumarampiting. Mamang! Apay, anya ti bagam, kas kalamaur uram. Itay ada ko maala kiti tukaduryo, nakitak ti libreta di bangkuyo, mamang. Nakitam? Wan, mamang, maburbur siya anak-anak kakita. Adamot na i-withdraw yo at 200,000 pesos. Awan mat nakita ginatang yo. Inan ano yo ngay jay 200,000 pesos, mamang? Manang Marita, awanan, naloko ka. Anya mo ti sarsarita dita, lando. Gapaw, tanadamag ka. Nga inikam ka nun ni Bandal, iti 200,000 pesos. Pangbayad na iti nagtakdaran ti balayda. Unmat, agpaiso. Dahita ti rason, no apay nga in withdraw ti 200,000. Ay naloko kan manang. Awan maon, ay naloko kan. Saan lanam namin san, no di ka namin siyam. Saan naman gaya makasinsin na dyan, babae. Kaya nayat na, kat na intaray na nata masikugan. Nagdakkel ta mulagat ken ngangam. Naidaytan. Nagkarit ka mabagbagaan. Tumong pakalanagaws. As lakalan nuang asumang daw. Nagdugos ka. No saan ka laamanang tinong 7 piskakit kuman. Naidaytan. Ala, sang doon na kamen kung glory nga anak mo. Pudno, ti ko na ni Uncle Lando, mamang. Kasla kay lanwang asumangdo, no adda pangisuruan kada kayo. Ala. Sumangdo ka man ita. Sang dua mong tadideng no kayat mo. O nadatan. Ay, gusto umatan na. Kaya't ko talaga nga isang to'y ulok di tadideng. Lapdandak! Ta talaga nga isang kunto'y ulok di tadideng. Lapdandak! Makalaplapag. Umay ka, Glory. Panawantan nga, aguma. Aguma amang sangdo di tadideng. Daimot daytan. Ay, sika, bakit Marita, di ka nagsapol iti ubing, ang mga lilaw mo't lang kin ka. Sika mo't lang ti kakasay. Nya nga ita, di isang sangdo mong taulom iti nalaw sa luksa mo. Sumangdokan nga awan mo't saram. O na daytan. Ala, ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritan, anapaulwan. Ayat, ti may sabakot. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.